Ja mislim da tu veliku ulogu igraju ljekari, ginekolozi, akušeri s jedne strane, s druge strane javnost, žene koje u svemu tome treba da se informiraju. Smislen rad je važan i za dijastazu. Apsolutno. I sad dijastaza je nešto što jako veliki broj žena ima ili misli da ima. I ono što se često smatra ili potencijal jeste, kaže, dijastaza se može samo malo povući, nikad ne može skroz da se povuče. Par žena mi je došlo sa time da su im treneri to rekli. I to nije u redu. Zato što sam toliko žena rehabilitovala da se dijastaza vratila na onu prvobitnu širinu koja je bila. Prihvatljivu i to sve. Bilo je situacija da se tkivo toliko razvuče, dođe do plastične deformacije, što je normalno, stomak se širi. Svaka žena u trudnoći ima dijastazu, nijedna je ne može izbeći. Gledamo šta se i koliko zadržalo posle porođaja. Opet, taj smislen rad, vođenje računa o tome kako ti mišići rade, adresiranje ožiljnog tkiva i svega ostalog što je potrebno, apsolutno može jačati tu tetivu kao bilo koju drugu tetivu na telu i tu trbušnu središnju tetivu. Puno će još vremena proći dok svi oni koji treba ovo da znaju zapravo nauče. Ja kad kažem svi, ja mislim da tu veliku ulogu igraju ljekari, ginekolozi, akušeri s jedne strane, s druge strane javnost, žene koje u svemu tome treba da se informiraju. Uglavnom se one informiraju o tome kako da prođe porod, disanje, kako da se što lakše, što brže to završi. Razmišljaju i po nečemu šta bi trebali poslije uraditi, ali uglavnom su fokusirane na bebu. Ne fokusiraju se na sebe. To je ono što ja vidim kao neko ko je muškarac, ja vidim da majka, ja mislim da je to negdje i prirodno da se brine o bebi. I to je sasvim okej. Ali to ne bi smjelo da se desi na uštrb brige o sebi.